بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إذ عرض عليه بالعشية، إذ متعلق فعل مقدر وضع خدا تعالى دوجه پیغمبر اذكر تبيرخ بخه تذكر بك إذ زمانك عرض عليه وطهات ظهر كن سر سليمان عليه السلام بالعشيد زمان عشايدا وهو زمان عشايج ما بعد زوال پشت نيفر حتى رد شاوا چهات ظهر كن سر سليمان عليه السلام السفينات وان حسب كحيلك وقت دساكنن سر سيلنگات ساكنن لنگا كي بلندكن السفينات الخيل مراد بيچه حسبن جاء صافينات جمع صافينات جمع صافيناتن وهي أو صافينات القائمة على سلاسل سر سيلنگات ساكنن وإقامة أخرى على طرف الحافري سر كابي خوي چارا ساكنن سر سياد ساكنن اي چارا بلندكن سر سمي خود ساكنن وهو أو صافينات من سفنه يسفنو سفونا اري معنى چيه يعني وان حسب كل سر سيلنگات ساكنن الجياد وانك چنت سرعت خدا جهاتينه جهاد جمع جوادن وهو السابق اوانك تحربي داد يارش خلاص كان المعنى معنى آيات وهاتي أنها أوان هسپانا إذا زمانك استوقفت واتك بس تلبا سكان جوان بكرني سكنت سكنن وإن ركدت وقتك بنا ميدان سبقت بيشت كذن وكانت دبونا وهسپاناج 1000 فرسا 1000 حبون عرضت عليه آنين حرب شامدا وانا چگل غنیمه گرتن ظهر هاتنا ظهر کنی سر سليمان عليه السلام بعد ان سل زهره وچاقی سليمان عليه السلام نمیجا نیورو کربون اجار چما جی ظهر کرن سروی لإرادتی الجهاد عليها ارادا سليمان عليه السلام حرب كالسروان هسبانا العدو دشمن را فعند بلوغ العرض منها وقتك هاتنا ظهر كرني سر سليمان عليه السلام اري 900 ناسد حبون اري غربت الشمس او شغرو شو افا ولم يكن ابو سليمان عليه السلام صلى العصر نمجي عصيج نكربو فاغتم غمگير بو فقال ها قلت سليمان عليه السلام قل إني أسكما أحببت من إرادة حسكرنا مالكر أي أردت حب الخير أو خيرش كيجا الخيل مش حسكرنا وان حسبانا اختياري كر مش من دا منع كرنش چين عن ذكر ربي ذكر ربي من جنمج عصري من مج عصري درباز كر حتى توارت أي شمس حتى روجي قاپات كر بالحجابي چكر يعني سر شعبي انسانان روج حتى قاپات كرني أي استترت بما يحجب عن الأبصار أوي چكر ستر كر أو تشتيكو حجبا وياد دكش چعوان يعني چعوا أو تشتيك چعوي نابنا وانا داقا يعني روج چو آواتش بچعوا نهاتا ديتني أري عن ذكري بله بالحجاب أي استترت بما يحجب عن الأبصار جا ردوها علي سليمان عليه السلام يان ملائكة راقوت قول ردوها علي قول عصر روجي گیری بکن سر من انمیجا خواه درباز بیاز حاضر بکن و خود ردوها علی وان هسپانا بینن ایودا تفسیروی که ردوها دمیر عجبال خیلا واد به الخیل المعروضة اره وان
حسب کاتن ظاهر کنی وانا بینی ورنی فردوها وانایش حسب آنی هاتن و خود ردوها اویش ملائکت را گود سلیمان علیه السلام ها دمیر رجبال شمسه واد به ردوها اویش شمسه رد بکن علیه سر من انمیج خواه حاضر بکن فتفق مسحا بسیفی عجله کر بشوری شرجی کرنا وان هسپانا بسوقی اولی لنگی وان خست جمع ساقن ولا احناقی وناستیون جیکر ای زبحا شرجی کر و قطع ارجلها لنگی وان قطع کر چما ایسا کر تخربا الى اللهی جبوک خنیزی بال خودی بکه حیثو اشتغله بیا چونکی اعراض کر بسببان عن صلاتی جنمیجی خود پارا وادابو ایجا شرجی کر وی چاقی گوشتی اسبا گرچ حلاله و تصدق بلحمها گوشتی آنال فقیره بلا کر فعوده الله خیرا خدا تعالی جی قارشیلغا وان اویک حسب کاتن شرجی کرنه گوشتی آن دان فقیران خودی خیره که جوان خیرتر منها جوان حسبا خیرتر خودی دا سلیمان علیه السلام یعنی چا و اسرع خدای تعالی دا عجله کر او خیره و یا خیرش الریحو خودی باخصه بن امر سلیمان علیه السلام تجری بی امره باب امر سلیمان علیه السلام جاری دبو کیف شاء کدا بگوتا دور داد بر ولقد فتن سلیمان ما سلیمان آنی خدا امتحان کرد ابتلیناه ولقد فتن سلیمان ما سلیمان علیه السلام خدا بلا کرد به چی یعنی ابتلیناه بسلب ملکی دستوی درکد چما دستوی درکد سبب چی بو وذالکه لتزوجه بامرأة چونکی زوجی بجنکی هواها کیفاوی جنکی راحت بو و کان او جنکاجی تعبد السنمه فی داره خانیو دا پوتار چد کر عبادت کر من غیر علمی زانین اوشتن نبون سلیمان علیه السلام بحرکی دا پاشا کی آشامیشت بو گشلی بو تکه نکارو بچا وی آداب پاشا تیدا بو خدای تعالی امر کرد با کد بن امر سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام اسکری و جن و شیطان بون چو وی آداب بحری وی پاشایی کشت ملک و مال وان آنی هات قیزا پاشی قیزا کیوی رنده بون اره سلیمان علیه السلام بوی قیزه را زوجی قیزه سبی ایوار دگریاج سلیمان علیه السلام گفت چی ما دگری؟ گفت باوی من تی برچاوی من دلیم دشاوته گفت شیطان را ببیجه برو شکل باویم شکل که چی بکه از ببینیم صافی حزنامش مده چه سلیمان علیه السلام شیطان را امر کرد هیکل کی شکل باوی دا پرچاوی قیزی کی سبی ایواری لیدنی ری انسون قیزی کشوی باب خورا سجده دبر اما سلیمان علیه السلام نظام بو و کان ملکو فی خاتمه پاشاتیاوی ثروتاوی دو گستیلاوی دا بو او گستیل وقتا دستیوی دا به جن هوا تفت کتن امروی فنزعه مرتن عند ارادت الخلائی رجا که گستیل دستخ درخست وودعه داني عند امرأتي بالوي جناخه المسماتي جنكش دهاتا نفدايني بالأمينة على عادتي وسابو فجاءها جني جنك خاطا جام جنوي في سورة سليمان شكل سليمان عليه السلام دا فأخذه ويقستلي قرد منها جنكي وقتا قرد ويشاغي او جناك حتى شكل سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام وقتا هات ده ملكش داسي ودركلا ورا خودي دوي ما ويمتحان كر دا استاندنا ملكي ويان والقينا على كرسيه جسدا
او شکل چه بود شیطان و یا خسته شکل سلیمان علیه السلام او جنی کس شکل سلیمان علیه السلام خدا تعالی دویم او آوی سر کرسی جسد کی بو هو ذلك الجن او جسد چه بو او جنیا بو و هو کرسی سخر کبر کی بو او غیره جلس رنشت او جنی على كرسي سليمان سن كرسي سليمان عليه السلام وعكفت عليه الطير وغيره الطير جن تفدهات جموي جني فخرج سليمان عليه السلام اشتوالت دركات في غير هيئته شكل خدا نبو فرآه على كرسيه ديتو الجني اكسا كرسوية وقال للناس شيسان را قد أنا سليمان فأنكروه قد چه؟ قد ناتو سليمان نينه ثم أنابه يعني رجع سليمان إلى ملكه باشه خدا تعالى چند رو ساکنی سليمان عليه السلام اوی گستریش جنیستاند دیسا پاشاتی کتا دست سليمان عليه السلام بعد أيام بين وصل إلى الخاتم وصل بال گستیل خوبه فلبسه خسر دسخه وجلس الرنش على كرسيه قال رب اغفر لي سليمان عليه السلام قو يا ربي بغفر جمرة وهب لي ملكا ملكي بديم لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي لا يخني نجبي مرة تكسكرا أي سواء نحوي إيواكمن فمن يهديه من بعد الله او کیا کداد بکوی ملکیش غیر خودی ای سوى الله غیر خودی انك تو انت الوهاب يا ربي تو معطيه فسخرنا له الريح خدا تعالى دبي باب خسب بن امري تجري بامري باب بامري ويا كدا بوغوتا ويدبر رخوان لينة باكي نب شدتلي وعاجز كرا باكي نرم حيث اصابه كدر اراده بكرا وشياطين مسخر كد امري ودا شيطان او شيطانانش كل بناء كل وان شيطانك بناء خوش چد کرن يعني وان ميمار بون يبن الابنية العجيبة وان بناء خوش چد کرن اوان شيطان كتن ابن سليمان عليه السلام وغواسن ما شيطانك خبري بني بحري ددان دور ياخود درد خصم اوش خصم بن امر سليمان عليه السلام غواص چلو غبري چدابون في البحر بحري دان يستخرج اللؤلؤ دور ياخود درد خصن وآخرين هناك الشياطين الدنيجي منهم جوان شياطينان مقرنين مشدودين هاتبون چكرني بشداندني في الأسفاد قيد استويخو ملخو يعني القيود يجمعوا أيديهم إلى أعناقهم دستيان استيان ودهاتا قرداني وقلنا له ما سليمان عليه السلام را خدت بموها قد هذا عطاؤنا اف نعمتك من دايته داينا ميه فمنون اريد شبكه اعطا بك في نعمتي هاني شكي حزدكي يعني اعطي منه جوي نعمتي بدا من شئت تشكي حزدكي او امسك عن الاعطاء تنادي كيش دي صوت كيفا خوي بغير حساب بحساب أبا بغير حساب جار مجورة يعني عطاونا أو داينا كمية بغير حساب جارة كي بغير حساب تعرقش كي وادبه عطاي وادبه أو داينا ما دايرة كي بحسابه وخود شي عطاونا بغير حساب أفداينا كم ددن أم حساب اشتروا نابينن يعني تبكيف أخوي يانجي بغير حساب متعلق عطاي وادبه مراد بيوه يعني اعطاونا أم داينا كمي بغير حساب تبدي كي كاستا سوالنا كتا شما داي شما ندايم أري أي لا حساب عليك في ذلك حساب اشترطنا داينا هاندا وإن له عندنا سليمان عليه السلام را جمع لزلفة مقامي نيز هي وحسن معاب رجوع بالما ورنده تقدم مسو معنويات درباز بپیشیده
واذكر ذكر بك يا محمد عبدنا قولم أيوب عليه السلام إذ نادى ربه قاضي ربي خكر أوها دعاكر أني بأني يعني إذ نادى ربه أني يعني بأني وأني دم محفوظ بونا دائرة يعني أس نس أريم مسني الشيطان أريب بن نسبن شيطان پفی پوزیوی کر نخواشی به ایوب علیه السلام چه داود علیه السلام چه ایوب علیه السلام گرد دنبک شیطان پفی پوزیوی کر بدن او نخواش کرد جادوی شیطان من مس کر بنسبن بزراری و عذابم ازیت علمن و نسب ذالک ایل شیطانی دبی مسنی شیطانو حال که کل شیاب امر خوده آنجا چما نسبتا وی مصیبت دا بال شیطان و نه دا بال خوده جبو چیه جبو ادب ساکریه خدا تعالی چه ناکه اوی ناکه یعنی ظلمی حاشا کسی ناکه بلکه چیه شیطان پوی پوزوی کریه اون بدنوی نخواش کتیه و این کانت الاشیاء کلها من الله هر نقدر تمام اشیا به خوده چید به چما نسبتا دوره دا بال چکی و بال شیطان و نه دا بال خوده تأدبن معه تعالی دیگه خوده ادب کرد و قیل له هاتا گوتنش ایوب علیه السلام را هاتا گوتنش را چه بکه ارکد لیخه ادرب لی بخه بیرجی که لنگی خواه الارده دا یعنی ارده یک عرفه تدا دوی مغارده نخواش و گودر که و لنگیخ ارده بخه فدربه اویل لنگیخ الارده خد فنبی عینو ماءن کانی که آوی بلخ داته دا فقیل هاتا گوتنش داود علیه السلام را هازا مختصلا وی آوهانه مرف خبی دشو تخبشو او ایشا بدنا تدشه ما ان تختصلو بی آوه که پیتی شوشتن انسان باریدن تی خارنش و شرابن تی و خارنه یعنی تو شبو منه آوه که سارت تی خارنشی فاختصل ایوب علیه السلام غصه خو کر و شرب خار فذهب عنه کل دائن کل نخاشی جزها بکر کان بی باطنه و ظاهره چد قلبی وی دندری وی دا بود چد در و بود هم نخواشی جه چو و وهبنا له اهله و مثلهم معهم ما هم اهلی ویان هم قاسی اهلی ویان ما چکر هبکرش ایوب علیه السلام را یعنی ای احیا الله له خدا تعالی حی کرش ایوب علیه السلام را من مات من اولاده اولادک مربون خودی ساخ کرد دیسا گیشن باوه خواه و رزقه و مثلهم او رزقی مده نخواش بو رزقی و تنه بو خودی مثلوی رزقی جی نصیب کرد ایوب علیه السلام را چما خودی سا کرد رحمتا نعمتا منا خدا طالب نعمتا که طرف مدام اره و ذکر همجی عبرتا که عزتا لأول الالباب و نسانه که اخلی و هبش بیا عبرت دگره لأصحاب العقول و خود بیدی که دخسن هرم اویان روژه کی احمالی کربو تش درنگ جرانی بو اوی سون خار بو گوتو گره ست دارا لیبخم حد بکن خدا تعالی جبو رحمت گو بینه قبدکی سفنک بگره ست حبه یک جاره کلیخه حدا تشتی جی و خوز بگره بیدی که بدست خون دخسن یعنی حزمتن من الحشیش باخکی گیها او قدبانیان چقلی داران فادرب بهیر اری زوجک لجنا خبخه و کاند بو قد حلفه برید سون خاربو لادربنا میت دربتن گوتو ازی چی بکم 100 دار لی بخم چمای لیبتا ایها علیه یا مروجه کی درنگ هات بو ولا تحنس تو گناهکار نبی بی ترکی در بیاد دهات کلی نخی گناهکار نبی فاخذ 100 عود من الازخری اویشی داود عشی ایوب علیه السلام
سد چقلی داران گرد او غیر اسخونا و گیا که فدربا به دربتا وحیدتا یک جار الهرم خست اینا امکنه وجدناه هم راسی ایوب علیه السلام هاتن صابرا نخوشه خورا صبر دکر نعم العبد ایوب علیه السلام عبده که پر معقول بو انه اواب رجاع الى الله تعالی چونکی رجاع کریه بال خدای تعالی با نخوشه خدا صبر کریه دام لگوتیه اینا لله اینا الیه راجعون جزاک الله خیرا کثیرا نفک الله و نفهم بینا